Da je čas, da se znebimo vseh teh kilogramov od foodloga in gremo na fitness. Če me zanima, kam hodim na fitness, evo ga, v Millenniumu BTC. To ni reklama. Ful dolgo že nisem bil na fitnessu, po mojem bom danes dobesedno crknil. A veš, tako pred treningom, da malo sploh motivacije dobi človek. V bistvu je ful dober okus kole. Sicer nisem imel namen tega predstavljati, ampak Action Energy Cola. Mislim, da celo obstaja nek Red Bull z okusom kole, tako da bi bilo še boljše, ampak recimo, da bo tole me zdaj napumpalo. Evo mene po fitnessu, bil sem eno uro noter, ful sem brez kondicije in je grozen. Ravno kar sem vzel letno karto Klinc, so me prepričali. Tako da upam, da bom kaj shujšal, ampak evo, žrtvoval se bom zate, v redu? Ker sem najdel nekaj res fantastičnega v trgovini in tole bo šlo zdaj cela ura kolesarjenja, ampak ajde. A veš kaj je to? Chupa Chups Cotton Candy Bubble Gum. Se pravi, se tako napena, ko bo postala čigumi. Ja. Da vidimo. Zdaj verjetno to ni mišljen, da kar vse naenkrat pojem, takole to zgleda. Ja. Tako da bom utrgal malo. Še malo, to je premalo. Tokle, upam, da ne bo preveč, ja. Zanimivo. Okus je klasičen, bubblegum, kalorij ima tole po moje kar precej, ker cuker noter itak. No, vse brez želatine. First, it's cotton candy, then it's bubblegum. Plus pike za inovativnost, Chupa Chups, bravo. Naredite še brez cukra, pa bom ful vesel. Tole požvečim, očitno bom mogel spet nazaj telovaditi. Se vidimo kmalu, še malo pa bom imel six-packe. Čau! Sam še neki ful hiter okus zgubi tale zadeva. Sam, ker res imam rad čigumije, ki tako zdržijo malo dlje časa. Recimo oni Airwaves, Mint, te zdržijo, tole niti ne. Se vidimo.